Idemo 1-2 akcija i evo ga Čanji, moj brat, glodarizacija kreće i tu su Lady, Viki, Vrela Nela i Đavolica. Đavolica imaš da izviš o Čanju, kako je on frajer bio 95. godine, šta misliš ti ovako? Jak dizelaš bio. A, dizelaš, a? Kumara je bio najjači dizelaš. Ali Vrela Nela ništa neće da kaže za Čanjija, vidite kako sedi ona kod Kumare u kolima. Čanji je brat, Čanji šta imaš da vidiš ti sa ovako sa 3 ribe, ništa, a? Koncentracija na vožnju, molim. Kaka su mi papagaj mafije, znači prvo imamo papagaj, vidite... A, daj, stila. Ali ja idem po papagaje. Evo vidite ove 3 devojke. Ovo nema ni u Disneyu. Ovo nema, brate, u majki, ima zemunski klan je 0 za nas, majke. Radimo kao, šta radite? Radimo papagaje. To je realno. I naravno uzeli smo, ko ti kupio ovaj čvarko ovaj naočani? Jesi nam stavio filter? Gdje da stavim filter kad ste ribe do jaja, šta? Je, i Vuk Đuričić je jedan od najdebljih tajkunčića. Najdebljih tajkunčića. Đavolica i Vrela Nela. To je realno, limeno delo i slameni šešir. To su te 3 kobne plavuše koje će Čanji da unište karijeru, da mu pojedu sve papagaje. Mante me. Vrela, reci nešto je. Vrela Nela se priprema za akciju. Kaka će danas biti ekskurzija, jebate, ovo je nemoguće. Gdje krećemo Kumarice? Prvo idemo u koje selo, kako se zove to? U Sakule. Sakule? U Sakule krenuli smo. Evo, krenuli smo u Sakule, ne znam gdje je to, ali nije ni bitno. Bitno je da naš Kumarica Čanji zna sve bez navigacije. Javio to tvom? Gornje svinješta. Dolaze 3 ribe, nek spremi rakiju, sve kokain, da šmrču, da ne. Nemoj lajati, lebati, pa mi smo ozbiljni ljudi. Da izvuku liniju, znaš ovo kad dođe u uniformi, ali ono, znaš, umjesto soli ovo da izvuku liniju. Cirko. A, u Cirko je, evo vidite kakve su to lepotice sa Dorčala, ovo. Znači Čanji ništa, situacija je relativno zajebana, Čanji je opušten, totalno. Kad vidi ovaj tvoj papagajđe, ove ribe ima da padne u nesest, ima da pojede papagaj sve da proguta. Stiže i njemu papagaj. Njemu stiže, a? Ovo nema